Yagni benta jongga Kubur la 1 daga fatafat online shopping store. Hakabe day baga Kubur wala ay hinnen kami da RiKhasi channel halor ki samla bar ki way par Kiba Wan da karel uba prestun ten song menta ka sngi ka ap khandai tarik ujim mang ulong ba kilawan hi khlam ga jingpun bai ka Sorkar kadaw ko long ba namar ba ka Sorkar club play ki rel ban yai kumta kilawan da ka jingpun bai hi bade ka bailan tiru om shimla siu da ka Sorkar Laban kedo hang ni bakumba sao pho ni san phongut kinong megalaya khambon ki samla kilawan phai hinnen da karel na Mumbai baria kani ka juan jongki la bai pisa de ki kinhon seng bhalang na Mumbai Te nga imat ki penbegi paramaki. Lepas don ki local NGO ayu yu hangte. Te ki ayo da kamal bagi penbegi. Rekaba penbeg nang kalian juga komen kamne. Kani de kabagi ya penbegi mar makani ka train kawan anu bati. Te naga da ki ya penbeg paramaki. Te kam bat kamde lu kabagi seu begini komen. Ka jongi kam komen ka bagi penbeg kelong ketua mengajar ni ke kuat itu baru kini di belakang ni mentari dan ap saya kawin apa Mumbai pat kawin apa Pune nama hanti ki board ma ki na jongi tinggal yo ni jike dia ngomong pi ya mentang ngidang yang khud bah kumnoban arrange dengan train ke special train kena begini apa orang nak pergi saya jalan